Bore da pawb, a chroeso I sesiwn Ffit yn 5, pedwerydd sesiwn wythnos yma gan Ceredigion Active. Hi everyone, welcome to another Ffit yn 5 sesiwn. Ni wedi trio rhywbeth newydd bore yma. Mae gen I 2 camera yn ffilmo, un yn ffilmo I tudalen YouTube a un yn ffilmo I tudalen Facebook. Felly, dim os lle chi'n gwylio ni, gwasgwch a thumbs up I gwybod le chi'n gwylio. So we've got 2 streams going today, one on Facebook, one on YouTube. If you can hit the thumbs up button, let us know where you're watching, either on YouTube or on Facebook. That would be brilliant. Okay, mae gen I 5 gweithgaredd newydd. Yr un patrwm fel o blaen, mae cloc draw fan hyn, pob gweithgaredd am munud wedi torri lan yn 2 sesiwn o 30 eiliad. Same pattern as the whole week, 5 exercises, minute each, broken into 2 30 seconds. Y 5 gweithgaredd heddi, un gyntaf yw flicio sodlau, heel flicks, yr ail un yw night siren, star jumps, y trydydd un yw codi coesau, leg raises, pedwerydd un yw dyfnir awyr, air punches, a un ola yw skipio ar y smotin. We're going to be skipping on the spot. So, os yw pawb yn barod, cofiwch bod digon o lle gyda chi. Hefyd pwysig bod botel o dŵr gyda chi, that you've got a drinks bottle and you've got plenty of space. Os yw pawb yn barod, rydym ni wedi dechrau twymo lan. We are going to start the warm-up. So, digon o lle, os chi'n neud yn ysgol, bod digon o lle a bwys chi. Os chi'n neud yn gadre, bod digon o lle, you've got enough space around you, whether you're in school or at home. Okay? And we dechrau wrth jogio ar y smotin. We're going to start jogging on the spot. Newch siŵr bod y coesau yn dod off y llawr a bod y breichiau yn symud, that we're using our arms. So pawb dechrau jogo, dechrau stopwatch. Da iawn chi. Cadwch fynd, jogo. Okay, ni dechrau codi peliniau nawr. Jogo gyda coesau bach mewn uchel. Neu siŵr bod y breichiau dal yn fynd. We're going to lift our knees, but make sure we're still using our arms as well. A mi'n contio o faint sy'n gwylio yn barod. Bron 20 yn barod. Diolch yn fawr. Nearly up to 20 views already. Thank you, everybody. Okay, nôl I jogo wedyn. Da iawn. Tro ma, breichiau mas. A wneud cylchau wrth bod ni'n jogo. Newch siŵr bod y trad dal yn dod off y llawr. A wedyn switcho rownd, breichiau mynd ffordd arall. Da iawn. Switcho to, breichiau mynd mlaen. Bod ni dal yn jogo. A switch to, bod y breichiau mynd nôl. One more switch on the arms. A nôl I jogo, da iawn. Un ola nawr, ni wedi codi cosau eto yn uchel. A dal nhw lan nawr. Lan yn uchel, da iawn. Da iawn chi. 3 ar bob cos, 3 on each side, ola i'r dde, ola i'r chwith. Da iawn chi. Pawb yn twy'n, cymwch chance I cael diod bach, a ni'n mynd dechrau gyda'r gweithgaredd. We're going to start the exercises. Yr un gyntaf yw flico sodlau, heel flicks. So, fel bod ni'n jogo, ond mae heels ni, mae sodlau ni yn dod lan tu ôl, fel maen nhw bron yn cyffwrdd pen ôl ni. So, fel ni'n mynd. Pawb yn hapus. OK, ni'n mynd dechrau. 3, 2, 1, off a ni. So, ni'n cico sodlau lan i'r pen ôl, flicking our heels up. 30 eiliad. Da iawn. Pawb yn bar. Pawb yn neud, pawb yn iawn. Dros hanner ffordd, cadwch fynd, da iawn chi. Tri, 2, 1, a gorffwys, 10 eiliad. Ni'n gwneud yr un peth eto. We'll do the same again, 10 seconds rest. 3, 2, 1, yr un peth to, off a ni. Cico sodlau lan, flick our heels up, da iawn chi. Na hanner ffordd. Cadwch fynd, da iawn.
dim not ar ôl, 5 eiliad. 3, 2, 1, a gorffwys. Da iawn. Yr un nesa yw wneud seren. A ni pawb yn cofio sut i wneud seren. So ni'n dechrau, dwylo lawr, coesio at ei gilydd, all nice and narrow, a wedyn mas fel seren, out like a star. Nôl, mas. OK, 10 eiliad. Cofiwch cymryd diod bach os na chi wedyn barod. A ni'n dechrau yn 3, 2, 1, off yn ni. Da iawn. Mas. Mewn. Mas. Mewn. Cofiwch bod ni'n neidio yn y canol. Remember we're getting that jump in the middle. Sawl un chi'n gallu neud? How many can you do? Allwch chi'n neud nhw bach mwy gyflym, ond mae rhaid cadw y sharp yn iawn. We've got to keep the shape right, even if we go a bit quicker. Da iawn chi. 5 eiliad ar ôl. 2, 1, a gorffwys. 10 eiliad. Os chi moyn diod bach, now's your chance. Nôl i wneud seren. Back to star jumps. 3, 2, 1, off yn ni. Da iawn. So, mestyn last, pretty sharp seren. Really reach out when we're in the star shape. Da iawn. Deg eiliad ar ôl. Da iawn chi. Cadwch fynd. 3, 2, 1, a gorffwys. Cymwch diod mlaen. Yr un nesa yw codi coesau. Leg raises, ni'n mynd lawr a gorwedd ar y llaw. A wedyn, ni jyst mynd i codi 2 cost o'i gilydd a cadw nhw fyna mor hir ac allan ni. As long as we can leave, dim os chi'n goffo cael rest yn y canol, neu os chi'n codi nhw bach mwy uchel, ond byddwn ni'n cadw trad off y llaw. Pawb yn barod. 5 eiliad. 3, 2, 1, lawr y chi de. Coesau at ei gilydd, a ni'n mynd i codi coesau a cadw nhw na. Chi moyn cadw nhw bach mwy uchel. Mae fe bach mwy hard, bit easier. If we go a bit higher, bit harder. If we go a bit lower, bach mwy galed os ni'n mynd lawr. A triwch cadw nhw off y llaw. Mwy hawdd, mwy galed. 3, 2, 1. Cymwch rest, iste lan. Sefwch ar y llaw, ni'n mynd i'r un peth to, the same thing again. Ond chi'n gallu dala cosau lan y holl ffordd. Can you keep the legs up the whole time? Off a ni, lawr ni de. Coesau dy gilydd, codi. Cofiwch, os ni'n mynd lan, mae fe bach mwy hawdd. Dy cadw lan fyna, come on, dim problem, no problem keeping them that high. Ond mwy galed, os ni'n mynd lawr fan hyn. Bit harder if we keep our legs down there. Pump eiliad, da iawn. 3, 2, 1, a gorffwys. Da iawn chi. Lan yn ni. Cymwch diod. Y gweithgared nesaf, the next exercise. Yw, defnydd awr, air punches. So mi dechrau'n bach. 1, 2, 3, wedyn ni'n môr. 1, 2, 3, 1 môr. A wedyn, ni'n mynd i newid nhw lan. Yn gyntaf, pawb yn barod. 5 eiliad, so 1, 2, 3, 1 môr. Off a ni. 1, 2, 3, 1 môr. 1, 2, 3, 1 môr. 1, 2, 3, 1 môr. 1, 2, 3, big swing. 1, 2, 3, a cadw ffyn. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing. Da iawn. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing. Da iawn. 1, 2, 3, swing. A gorffwys fyna. 10 eiliad. Un newydd. Ni'n mynd 1, 2, 3, a wedyn bwrw am lan. 1, 2, 3, bwrw am lan, okay? Off a ni. 1, 2, 3, bwrw am lan. 1, 2, 3, lan. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, lan. Da iawn. 2, 3, lan. 1, 2, 3, lan. Da iawn. 2, 3, bwrw am lan. 1, 2, 3, up we go. 1, 2, 3, lan.
1, 2, 3, lan. Da iawn. 1, 2, 3, bwrw ymlaen. 1, 2, 3, a'n ola lan. Da iawn chi. Un ola. Skipio ar y sbotyn. Pawb yn cofio sut i skipio. Okay? Fola. So opposites. Dechrau off the matcho. A wedyn ni'n mynd i neidio yn y canol. We start with the march and bring the bounce in. Okay, pawb yn hapus? So dechrau gyda march, start with the march, and then we bring the jump in. Neidio i mewn. 5 eiliad. 3, 2, 1, off a ni. Dechrau gyda march. Sy'n gwybod sut i wneud e. Wedyn mynd mewn i'r skip. Da iawn. Cofiwch bod y breichiau dal yn symud. Remember, we're still using our arms. Da iawn chi. Faint mae'n ychyl ni'n gallu skipio. Da iawn. 1 a gorffwys. 10 eiliad. 1 round o skipio ar ôl. 1 round left. Yr un peth eto. The same again. 3, 2, 1. Dechrau gyda march. A pryd ni'n barod, ni'n mynd i dod a neidio i mewn. A ni'n gorffen yn skipio. We're going to finish skipping on the spot. Da iawn. Dig eiliad ola. Da iawn. A stop. Da iawn chi. Clap eich hunain. Wedi gweithio'n galed. Big clap. Well done. Right. Amser i cymryd diod bach. So cymrwch eiliad i cael diod. Nawr, ni'n mynd i dechrau cwlo lawr. We're going to start our cool down. So digon o lle eto. A sy'n mynd i dechrau cerdded rownd yn cylch bach ni. In our little circle we've got. Just walking round, cerdded round. Gwed 3 lap. Dim ystym yn y fast. Ni'n dechrau arafu pethau lawr. We're going to start slowing things down. Na 2. Last lap. Cerdded round yn araf bach. Da iawn chi. Nôl i'r canol. Wedyn, breichiau mas. A just shiggle bach i'r breichiau. Dechrau cwlo off. Ti'n ni'n mestyn lan i'r awyr. A shiglo. Nôl i'r ochr, back to the side. A shiglo, da iawn. A lawr i'r llaw, a shiglo. Can we shake them down by the floor? Okay, nôl lan. Ni'n mynd i'r un peth o'r coesau. Sefyll a un trod. Shiggle bach i'r coes. Little shake on the leg. Da iawn, shake to the side. Mas i'r ochr. Nôl i'r canol. Ni'n mynd i switcho o'r gwmpas. Cos gwahanol. Shiggle bach fel un. Mas i'r ochr. Nôl i'r canol. A lawr i'r llawr. A ni wedi gorffen sesiwn Ffit yn 5 arall gyda tîm Cadwyn Active. Diolch yn fawr. Cofiwch, dilyn ni at tudalen Facebook. Byddwch chi'n cael y link wedi cael ei hela wedyn pob bore siwt i mynd at tudalen YouTube. Cofiwch gwasgu'r thumbs up i gweud bod chi wedi enjoyo. Os chi'n gallu cael comment bach ar Facebook, ni'n gwerthorogi hwnna yn fawr iawn. Un eto bore fory, wedyn gorffwys bach dros y penwythnos a nôl ati bore dydd Llun. So 1 more tomorrow, a little rest on the weekend, and then back on Monday. Ond, os chi'n ni'n misio mas dros y penwythnos, mae pob un ni'n mynd i ffilmo wythnos yma wedi cael ei safio i tudalen YouTube. Okay, if you're going to feel you're going to miss out on the weekend, don't panic. All of this week's videos are saved on the YouTube page. So cerwch mewn fyna, YouTube, search Cadwyn Active, a bydd list o fideos Ffit mewn 5 lan, a chi ail-watcho, ail-wneud y video. You can re-watch the video, redo it on the weekend if you feel you're going to miss out, and we'll see you again tomorrow morning. So hwyl fawr, tan bore fory, diolch yn fawr yn gwylio.